No tū, ko ai tū, reira ko tū, hikitia ko tū, hapainga ko tū, whakaputa ki te whai au ki te ao marama. No mai haere mai ki a Toa. Toa o Aotearoa, a gathering of Maori warriors from throughout the land who come together to compete for the ultimate title of Toa o Aotearoa. Up next, we continue with the opening round robin. We have 2 more warriors set to fight. Nō reira, kia tahuri ake tātou. Rārangi tātai rākau, whiringa whaiti. Kai ngā toa nei o te puna tuarua, a Edmund rāua ko Owena. He tino toa we nei e eke ai ki tēnei o ngā pakanga whakamutunga. He pakari, he kakama. My strategy will be, stay calm and just be patient. Be patient. Don't want to go in there too fast. Just feel him out sort of first round, and just get to know his strikes and get to know where his favourite strikers. He's got a long reach and he's really good at fast at hitting, and he's got a really good range. Anybody's capable of taking out the reigning champ. I'd like to think so, and I'd like to give a good go and take him out myself. Go hard today. I will not hold back, and I know got a longer reach than me, but I will find a way to get in there and try and take you out, bro. So kia kaha, kia maia, kia manawa nui. Kia ora. You can come up with a lot of strategies of what you're going to do, but in the ring it changes. Everything just goes out the door, and it's all about trying to survive. There's no point trying to outfit someone in 3 rounds. I've just got to defend, really, just defend, and just try and find some openings. That's really just my main strategy. It's going to be pretty hard, I think Eds is quite a good fighter. I can just tell by what kind of toa he is, and I can tell that he's real fit, so it'll be a real good fight. I just hope that I can keep to my 100%, try and give it my all. If you win, you win. If you lose, you lose. Just give it your all. I want to see what you've got. I've fought most of these other toa, and I want to see what you've got now, so should be a mean fight. Ka tiake, kia huri te aro ki te pae o te riri, te wāhi tūtaki a ngā toa, kai rākau. Mai e, te whare tūtau o tū mā tau e ngā. E ngā toa, haramaira. Ke kahara kōrua, give it heaps. We know that you're both fighting stocks, so we're expecting a good result. Never hold back, bro. Bash each other up, bruise each other up, and go hard. Give it heaps, give it hell, and we'll see when you get back. Ea koutoa. Tōkaua! Kua puare rā ngā tātai a ngā toa. A Edmund e maupango nei, a Owena kai te tae whero. Kua kore nei e u, kua kore nei e piro. Ka tūpato te haere a ngā toa. Ka whakatata atu a Edmund, ka ngaki atu a Owena. Ka kōkiri, a wero noa. Ka tuki, ka u te whakauki a Owena. Ka pai tēnei timatanga a ngā toa tokorua nei. Ka tūpato tonu te haere. Ka wero a Owena, ki hai e u. Wero atu anō, ka u. Kia mātaki atu tātou ki te āhua o tēnei tātai nui. Ka u te wero a Edmund, ki tēnei te pito paunga o tēnei wāhanga. Hare ki nā pātu.
Mai e te kāhui o ngā toa.